Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bot oni khopa tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Juni December ni sim somni le thum ni ho a van noi Thusoh le anytime sa kon ki mu Thusoh phabet ho Israel in Gaza gam sunga operation achil ha pi jinglai u hi wang in Syria lama zong agalsa na amachar sa jinglai uvin United Nations in evet call buffer zone khialam pe in gamla na anai jinglai uve hichi machar na Israel ten defensive ading na achil ha pi win asai uve alangkhana wanui gamtang pi Israel chalo na chunga demna anai jing uvin hi Israel in atha bea bol-u na achil ha pina wa nidan somni le hilson'in Gaza gam sunga mi som thum le ni in thina anato kit vin hi Gaza Health Ministry to pondung zuijin achi sa October ni sim sagi 2020 kwa pa tuni chana Palestinian thina to mi sang somli le sang le zani le somli hintai ativin hi alangkhan Turkish Foreign Minister Hakan Fidan into letua Syria gam sung che chaulai ta hi jingwa in ahundung zuya lamkai de facto leader Ahmed al-Sarraju Damascus hupia anakinupi inahi Israel lama Benjamin Netanyahu adinga thu satna khu ta khatin ama daimona ki phinna khangzin Israel mi asanga sibin Prime Minister ahin akon hiding in ki phinna anewin hi hiti ho phatlai za in Yemen apan sa hauthi ga gu bol hon Israel chung dona lumpot khan sa jingvin satal daini ho jinglam chun Israel hospital Aviv chu ballistic missile a na bol-u uvin Israel mi som lugupta in kisu khana anani uvin hi hichi hauthi te missile chu Israel air defense in anaka bha zolo hi akiti Thusoh tokimat in Israel in hauthi gagu bol ho pansa na le amun pi ho bol-u na air strike ananai khumkit uvin hi United States like UK ke thopinan Israel in ale thunan German kopi sanamuna air strike an chila pivin hi chule gambung sunga chamlabit na su ke na dingle thanai na ding deina a Iran in Hamas Hezbollah al houthi ga gu bol ho atos ziti a mu na jingna chunga Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei in kalna anezim kiloi khom na hon ama dailam a chamhlatna kidal u hi ti Het take to Red Sea le Gulf of Aden ka la vela vanui za sum ko veina ko ngo chunga hauthi ten bol-u na hin chil ha pi jing ji over US le vanui gam dang injong hauthi te chunga bol-u na hin nei jing khat chu hi hauthi te hin Palestinian mi te tho hu le pan pina Israel hi a hin do pat khat chu hi Russia le Ukraine ki dawna kho asina ta kharin sadal dei nisim som ni lekhat ni khochun Ukraine ten drone gate lam mangchan front line a kon kilometer sang khat lam gamha Russia gamsung kazan kopi sungana bol-u vin hi bol-u na ajun apartment building kha an hin la thina man na imawang ampo ekiti Ukraine te drone gate la agu mi pi chen na residential munho achun khat industrial area ana chun chele khatma chu Russia ten anaka bla ove ekiti het thei khat chu Russia gamsung Tatarstan gamkaya kazan kopi hi achi sanai lamcha a bridge summit anu na kopi hin pha masa azong Ukraine ten hi chulai vel hi drone a na buluzi sauzong hi bol-u na zi in Kazan International Airport na kimancha na ho abona su hai an hi bol-u na hi Russian ten kif kopi a bom hi na nasata achil ha upiwa Ukraine mi khanin thina na to a mi somna thum zong machan na to jing u hi ale thu na Ukraine gam sunga solam kaiza khuni ta Russia ten anala de ke novin Ukraine military te ding am poimo phachom pi zong bol-u na anei zo vin ase ve Thusoh to kemat in gam te ni ki ka asapai te ki wo na chu asu ha ki lanta na hi achi sa nisim somnage ni hochun Maharashtra state sunga Mumbai kopi ko ma pachal tuikol kam ko ma mipo kong nel kamar ta ki hechu Indian Navy te kong to anakita to zin tuinoi analhum zin asunga to mi somna thumin thina anato vin hi thina to la achun mi som chu milham hin mi thum chu Navy personnel hi ve akiti Thusoh chu Navy ten tuiko patipna anei lai over engine boina anum zami pi to na kong chu na phun hi ekiti Indian Navy Coast Guard le police hogi thoa kong som la khat le
helicopter limang cha mi hu do na gutta ana chi ha pi uvin kong sunga to mi zakhat la khat chu kezen an hu do vin chule ki su khana nei ho zong Navy Dock Care Hospital ve kol na nei uve to sina to ke manin Maharashtra Chief Minister Eknang Sindhi in China to ho in sunga ki thopi na pi de an phung to in hi social media post okimana Congress lamkai lamtinthang haukip-le ex-usual Henry chunga police case file Aheloute an in nam chom ka adia thinglang mi le Meitei ka kido na kho si sa thading le ki mudana zong thun sa the hi tin officer hon asai uve case file Aheloute na ni hen 2025 calendar year gadgeted holidays Lisa pat kut festival la do am to ke manin social media athu atalan hi BJP General Secretary ke Sarakumar Singh in Infar Police Station police complaint pilu zo in FIR bol-u in hi ke Sarakumar in complaint abona Dr. Lamtinthang in state sung adia mail hele thinglang mi te ka boina ho si sa beding in mi achaw tho in chule kitolo na le ke hot na ding bol to in aman athil tum o su bil hit na ding in boina hi a ho zo boarding le thogum so na ho si sa che na ding mi atil khawitin ango in hi athu sai hin mi pilang ho ki phin boina na sta panding in atil in Aheloute India government chunga gal panding in mi atil ati asai bena Manipur government 2025 adia general holiday so do ni som tum la serial number 27 hi good festival hi zong le lamtinthang in good festival zaunan general holiday abang khat ala do zin ni som ni la thum apa su in mi pi ko ma he chi thu di lo hi ata do ati gyal do thai khat chu mai ni sim thum 2023 hwa pa tu ni khat chana phai cham mai te ten chan cha lo le de lo ta ho ti ta lawa mi pi he thailam kaya hon kuki te chunga hin ain chil ha pe su chimi ding campaign tu ni chana chil ha pe jingwa kuki chanu chapa koi ma be se in achung ova he na le FIR bolngam am poi ti thei khomel chu a hinalizin hi chule gal hin itile a chaina lam ano Thading ham ti lungya zo ta sanga kuki nammi te adinga kine pium ta ho chunga he sit le mat na din ki hung jing hin iti zong le aphalam a hin lut de loading chu a hi dunya ding in Thusoh hi in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalu chibe